omukoro gwo kuhamya endagaano y'emyaka 2 kutandika kushagika omutezi w'ebikonde n'emigyere aus Mbata gwayitabwaho management ya Mbarara Kickboxing Academy erikwebemberwa Mbata manager we Patrick Kabaterine hamwe n'aba sponsor aba Liberty Juice aba baraganisa obushagiki bwa miliyoni 2 buri kwezi ezarije kuba natunga otireho na miliyoni 10 eziryo mu ndagaano y'emyaka 2 ezirije kwera mu kutunguura Academy ye Mbata gorareba tukareba record ze twashanga ry'umuntu wa mani so niko Liberty Juice kugurukayo tukajangwa ati Mbata reka turebeke buri kimwe cyone cyarakorese yari kutegeka fight yone yenda kutekaho tumuteka mu sente aho kujya aho kunyama oramanya ngo abantu barazana boxing araragera singa nente so orine kumurebera kuba enshaho ya oraje kakasa buri kugira fight yona yarazo mu training ebyo kunywa ni byeri mpaka sora gutu accommodation is that means money echokurya byona muri preparation za fight yona kumara emyaka 2 yona right off from even now yaja gutumura in a fight immediately batacho kumushashura mpaka muhero Mbata yashemererwa obushagiki obu ari kugira ngo nubwije kumuhwera cyango okongera ha mutindo gwe umunonga abamahurire okurigirira kumpromotingire Mbata mukamuya amacha mukamusa international level ningira mukamutakwasa kucisubire kitakubasa kubo kushanga abazungu nibizo muri Mbarara so ebibara byatanaka gukora ki byatanaka kwiza obushagiki obu nubwije aho bwa nyuma y'ebero bice Mbata ahereze kugutura umunyamisiri Muhammad Mando okuhayanira okusigaza orukoba orwa Intercontinental ori yasingwire omwaka gwa 2018 bwa nyuma y'okusinga omunyakenya Matena Chebe Ndoramu Edwin ahabwa Agacencwire.